Tipra motha long live, long live, long live, Tipra motha long live, long live, long live, Bubagra long live, long live, long live, Bubagra long live, long live, long live. IPFT yaga phane takho Partha de Bana chung khabai khubai lam thogo, Lam thogo, lam thogo. IPFT yaga phane Partha de Bana chung khabai khubai lam thogo, Lam thogo, lam thogo. IPFT yaga phane Partha de Bana chung khabai khubai lam thogo, Lam thogo, lam thogo. Bubagra ke Joy, Bubagra ke joy. जों दंथगो तामनि गाकाय त्रिपुरा लेन्डनि हा दखाननि कंनो वानसुगो सभा खायनाय सिनि ताखौ पार्थ दिनै सिनि पदबिल पार्टी बिसब थायो बुबागरानि मकलनि मुक्रिनो हुनानि बागै दिनै त्रिपुरा मथानि बाना romkha जों बनो खा हामबाय खा खरबे लामसगो तामनि हिंगा बहाय खरकसा हानो हामजांनाय दफा हामजांनाय न जों माने सिनि त्रिपुरा मथा ताय बुबागरा तेबो फानमाननाय तेबो फानरांनाय जोंबो वानसुगो पार्थ सिनि दफानि बागै बबो खरकसा वानसुंनाय ताय बुसखांगो जों बनो माने सिनि गेट त्रिपुरा लेन्ड मानानि बागै सबानो जों तेबो फान खालायमाना होननानै जों वानसुगो आं खा खालायो अमतिखेना ताय तंनाय रगो जत्तन बुबागरा बाय फायै थानसा मथाव जइन खालायनाय होननाय आं बरनो कबगो बरगो फायना नुथुन आं सिनि ताखौ पार्थनो किसा कक्सानानि बागै फजा जतनो खुलुमबाय ini 28 Februari 23 tabu ang agini simino chin Tipra bagai samung khlai phayo onek struggle khaikya chin jatino fiongna bagai so ang tabu khlai na tongo so main ang to IPFT ni tongo onek struggle khaikya unga chini leader song ni bagai bibino bong ni interior tama as problem ta semia bong interior beti bong like ya so unfortunately tabo borong ni asu ko bakre asu punctuality but asu effort botak asu kerja amne bagai yang buagaran je effortness nugoi je bini kindness sino ini borong no belai na hamjang mane bagai so ang badong ko obviously bono logrinan bagai tin Tipra sabai kansa kam thank you so much bus kang aba khai doctor dong obviously final tam ke an je dol tonai rokbo ba jatin hamja ki nang baksa kam sam khai tonga so surely bor final boro ki election second the final lagi election pai final obviously final to election meant to vote chulu na so obviously we want election they will come okay thank you sir